Presiden Meghalaya Pradesh Congress Committee ubah Benson Echpala ulakan thok tengah yakan National People's Party dak kabaong bakanik sarkar kabamata kamlong shu kum ki sarkar ki bamenshua dak kabaong bakanik sarkar kabailam dak NPP kadai kabalet bor kababamsap bat kabakwa ban penkut ikiwe ki parti dak kaba penunkam ban thiet dak pisabian kabayo na udrok na uduyong bat nakabuitu kam kontrak la keno tengah ubah pala Ulong syuru baka kongres kalakun tujur ya ke MLA lejong bakim day bangat hekam penbien ke NPP da ka ba anuksa ru bahau senam arja arpuai hadu kan nyungut ki MLA kilami bat ki babon ki klem chop show uba pala ulater syuru da ka baong bakumba kalong menta ka sarkar MDA kam don kam syu ya ki MLA kongres namar kal don lupa hadu sau punyungut ki MLA hakalang sencar bat lada ki MLA ke kongres kan long tang ban penihar kerdan ya ke kongres namar kadai ke thong jong ke BJP bat NPP ban pencot ya ke kongres kam tam bagi ba kelas sedang ban nok biang sya ke kongres hakeleng keri India bat lada ki MLA ke kongres kenlet rung NPP kam dai ba ke NPP koron kam andrei kadai tang ke cing temu ban pencak borom namar bakal don lupa ke cing biang pa ki MLA hadu sa punyungut ki MLA laong ba pala bat sakawe pak bol laong ba arngut ki MLA kongres ki bela syak bakrat no kila ban lek rung syak NPP shen bat lada che shisha bakin lek jaso gacing bun pa ki NPP kan kieu syak alai pungut akayeng ka badon riu pungut ki MLA uba Gabriel Walang MLA bat MDC na Nongstoin bat ba Charles Marngar u MLA bat MDC na Mahdi kila syak ba seng hadu riu senam hakaseng kongres ka kongres kala ba seng no eki halor ba kanong rem bakilek ya lek sop-sop bat ke sarkar MDA ke bayalam ke NPP ke badan lang bat ke BJP pala kim pat penpau shanu kini arngut kenleng Henry Kidakishin kilapau bat thau shai menta ba kila ban lek rung no ke NPP shen kalau don ke cengi keren shani shatai ba menteri rang ba ukonrat kongkasangma un penrung syuki menteri wei naki MLA ke kongres lada kenya so bat ke NPP kini ki MLA ki aidau ba kimla banket iki kampen roy syaki konstituensi cengki dak basyong hakal yang persya badai nakan dikata ki don kam bandon hakal yang sencar banjo iki kampen roy tangshan u MLA kemahti uloyo ya kecingkular na menteri rang ba ukonrat mukasangma bak sarkar kan pleno ya kamahti community and rural development blong nalor kan tay ki skor ki tan kaput bat ki we kampen roy kum ki surang la bang kadoh ni bag NPP kadai ka bandon baktam na pedeng ki parti namar bahadian balakut ke election kalayo bantan no ya alngut ki MLA ka sang PDF kata yo ba bante do leng do nama konrau ba de ba given MLA na po sora constituency